Kumsalo inavi. Amthaki kini. Asuzani solo. Ketoni kini na mukubidi. Ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni. Sariki Shigalaki Tupulani Zalolo. NDTV World News Sutsa Kithe na Gaza Strip yege Palestinian Health Authorities mpono pikiuno. Gaza Strip yege la itimi lakso no. Ketoni hobdi ho. The United Nations mpono. Polio vaccine dawai sivetsnipi akapu shivekimo. Israel raku wushimi ona tupulani zalolo. Gaza Strip yege la Palestine Hamas galam yoko sasum. Al-Kativekle kiulo. Israel wushmi ona al-Kamo bomna timil hobidi tache vekapitive kiwongna. Polio vaccine ye Gaza Strip itimi kogongna simla na pe ipi. Eno Gaza Strip itimi kogongna polio ye kamila ye hutuvai ipi. Gaza Strip yegela Deputy Minister of Health Shakil Yosef Abu Al-Rish na pikiuno. Gaza Strip yege hipola Hamas galam yokongo Israel wushmi kodola agushi ana kahanamu ningo Gaza Strip yege hipola itimi kumzugongna polio vaccine dawai sikhavini pi akupu shani ena igona pukapsani ipi ikimo Hamas galam yokongo Israel ga kuna ceasefire shikepu shaye ningna asala khamidola Gaza Strip itimi kumz polio vaccine dawai hipo sikhalveke pushinani ipi itagi WHO World Health Organization pono pikiuno Gaza Strip yege itimi akhezala saje toku ye polio vaccine dawai timi lakila gotu akini uktola sike pushinani ipi itagi NDTV Sutsa Kithe no pikiuno tupulani sololo medical team kono Gaza Strip itimi kogongno polio vaccine dawai khetani kini show kutove kimo Israel wushimi kona refugee camp tache kolo bomb vesivetse kiulo timi chetoku vekapitive ipi timi chetoku vekapitive ke kodola tim toku ye akibola kike ipi itagi NDTV World News Sutsa Kithe no pikiuno Palestine Hamas terrorist galam yokono ketoni kini na mukuptumpe relaxni tupulani sololono ishutolo Israel ga khusasa agusha kiu hipolo Israel wushmi yokono Palestine ni alkango bomna vekapitive ke koye akikihila ketoni hobidino akheso showshivai ipi eno tie Gaza Strip Health Ministry mkono shupevai ipi sariki shirlaki tupulani sololo tribal media Sutsa Kithe no pikiuno India raku Manipur states lo meitei mi kongo kuki zo mi kona agusha kiu hipolo Manipur State Chief Minister N Biren Singh no audio clip lakilo pano meitei mi ko sapu kiu sango agushi hipo pana hutuve kiu sa tukhono pano meitei mi ko vila pik kiu tipo social media lana akhalo kalhave kiu ye kuki zo mi kumzna chulvai ipi Manipur State lo meitei mi kongo kuki zo mi kona agusha kiu hipolo Manipur State Chief Minister N Biren Singh no pano meitei mi ko sapu kiu sa tipo ye kuki zo mi kona pulvena India gaku Supreme Court la court case kaku yesuve kimu ite tolomo court na Manipur State Chief Minister N Biren Singh show agime kuma bitsin pe ipi no panong mlokemo kiulona sageki shigalaki tupulani tsololono inakhe aichigilona rally kupu hutuvai ipi mi kona panong mlokemo kiulona rally shiveno iwal khave kiu tipo kitliye audio tape tipo la Chief Minister N Biren Singh no pikiu kilona meitei mi kongo kuki zo mi kono agusha kiu hipo ye pana hutuve kiu kepi shupeve kiu wongna ke ipi audio clip akhala klhave kiu tipo lona Manipur Chief Minister N Biren Singh no pikiu no kuki zo mi ko kumzu bomna piti khave masai ipi igong no kuki zo mi kono pasho igo nam lokemo vai eno panum lo shiki de kiu lona rally kupu shivai ipi kuki zo mi kono pikiu no agushi hipo ye Manipur State Chief Minister N Biren Singh na hutukiu ke eno pana audio clip akhala kalhave kiu tipo lona re pivai tigong no paye India ga ku ye zakilona pasho agime betsumasai ipi igona igau khave ipi kuki zo mi tipo kona rally kupu shikiulo panong no pikiu no we demand union territory action against N Biren Singh and Manipur government justice for the Kuki Zos government of India stop shielding criminal expedite political solution no rest ipi igona igau khave ipi panong no pikiu no ningo kuki zo mi kona Manipur State yepika kholam ngomona Ayeghiqha ta shiveni ningna union territory yege avehu pushivai Manipur State Chief Minister ngo Manipur yepika show agime bevets masai ningo kuki zo mi kogangna ajipiu khaptha shive masai
India ga ku yipekana agushi hutvekyu hipo Chief Minister show agme besmasai ena pasu shoke pukumoi HPU khakta shimo ke tolo ninguye ina khoi ngomonani ipi igona igau khave ipi kuki zomi tipakono panongvo Union Territory kithe khukyu kaku gi ADC la chupu vai ipi ena kaku tipo ye ADC na India ga ku yipeka lo summit shani ipi Manipur State la Security Forces ushmi kona Bishnupur District Leimaram ipikyu town la meite galami kovu agushinanu khami kagalwai ipi panongna agushinanu galwe ke koye SLR lika lakhi ngo SLR lika tipovo magazine lakhi 303 rifle lika lakhi ngo alka guli kini number 36 HC grenade bomb chini ena rocket launchers ushinanu kini ngo agushinanu katau khami ge kagalwai ipi amthaki lakhi trakhani chalolo Al Jazeera Sutsa Kithe no piteuno Palestinian West Bank Territory yeglo Hebron phuge checkpost lo Palestinian Khalil Al Brigade golami kona Israel ga ku police officer kuthu alkana vecapiti vai ipi ena die trakhani chalolo no ke ipi ena die Israel National Emergency Service molo atosha kyu Megan David Adomna shupevai ipi pano pikeuno Israel ga ku police officer tim kini ye ampe shege khala shani ipi ena lakina kiptimi ena lakina totimi laki ipi Israel ga ku police officer tim kuthu akhu kahave ke kodola laki ye ampel hopungu khalo ki ipi Palestine mi agalam ko Israel ga ku police officer kuthu vecapiti kium ko tipo ye Khalil Al Rahman Brigade ipi ke ko ki ipi ena Palestine mi agalam ko hipo ye ko aglo laki ke ipi panong ye Hamas galam ko sas kumza laki shi ke ko ki ipi ena agushi hipolo panong na akumtoshi Palestine Hamas terrorist galam ko kupachini ena sushochini ipi ko Palestine mi agalam ko Khalil Al Rahman Brigade EPQ hipakono Israel ga ku police officer team kuthu alkana vecapiti vekyu sisa tipo Palestine Hamas terrorist galam ko na chulvekeno panong igona alokwi shiwe ipi ena atishe panong suwai ipi Hebron phuge checkpoints tipo ye Tarkomia Pugilono kilometer chikini khaloki ipi ena tipo ye Jordan khilaka phivilaki ipi ado khami thiu Israel usmi kona tilena alagi kumse lakhawai ipi Israel usmi kona West Bank territory yege ahungo Jordan khilaka la search operation shive ipi tilena panongna Palestine mi ko phu laki itna village phu attack shivai ipi Israel usmi kona West Bank territory yegelo Jenin phugingo Tulkaram phugilo Teng wushi yegi klungo John bomb ena bulldozer wushi yegi klu kami pei thana Palestine Hamas terrorist galami ko sas igona akumtoshi agushi kiula azulagi ngo akluk vuge ithumla vai ipi ena internet ge pei thamla kiu likhi kumoku panongna alage akhezala sajel hosni ge ship sabetse ipi ena ite ye Palestine mi kumu yegi klu pei thamla vai ipi Palestinian West Bank territory yeglo tulkaram phugengo tubas phugemi kono pikiuno Israel ga ku ushimi hipakona Hamas galami ko sas agushi kiu likhi kumo vai ikimo panongna ningpela ningki alukhwena pokhave pening kiu akpu shivai ipi itagi amthakhi lakhi trakhani chalolo Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno Palestine Hamas terrorist galami kona ketoni kini namkuk tumpe relaxni tupulani chalolo Israel ga ku mitimi akekini nal hopung lakhi angkalana kagalvena Gaza Strip yegela sauvena akukila khatha veke kodola Israel mi tim tsago kumoye Israel ga ku ushnya kona Gaza Strip yege kipelo Hamas galam yakona aige alo chuvena ngoche kiu a lakilano pulvai ipi Israel ga kumi tim tsago akhu ka have ke kodola tim kini ye to timi kama ipi ena bidina kiptimi ipi Israel ga kumi tim tsago akhu ka have ke kodola lakiye Almok Sarusi ipi Lakina Alex Lobanov ipi Lakina Carmel Gat Lakina Ori Danino Lakina Eden Yerushalmi ipi Eno Lakina Hers Goldberg Polin ipi Hers Goldberg Polin ye United States gakumi Israel gaku hujukiula Palestine Hamas terrorist galmi yakona ketani kini nam kuktumpe rilekhi salolona Israel mi ake kini nal hopungu angkalana kalve ke kogola lakiki ipi Sariki shirlaki Tupulani Salolo, India Today Sasaki Teno Picuno.
India ga ko Maharashtra states la Nashik district mi Muslim mi asulaki Haji Ashraf Maniar na Kalyan Pugala Panama Klavekyu laki Hujinena train laki Pule Express ipikilona chikilona Kugo train alo pagola Ika kemi kamna Pana ashi kami Abu kinilana pechegikyu itul vekeno Panong na tie amshishi ke ipi Ihona pa heve ipi Pana panong coach lekyu na Pana pechegikyu ashi tipu ye amshishi kumoi Tie aneshi ke ipi panong coach leve kemo Panong na tamo na ihona pa heve ipi Ena tie tupulani tsalo ke ipi Klena GRP Government Railway Police ni ako na Timi tipako dola timpungu ye kagalvay ipi Panong na Muslim ni asu tipo ihona hevekyu video tipo ye Akalaw kalhavekyu vecho na Police ni ako na tipako ju ye itikhavay Ikimo panong do la akichiw ye pumla na pe ipi Ena ado kami lumya pe ipi Ishir sa Kithe hipoto nang kumsishkim ti